Good morning. Ngasigi Nomaijing numit ko Nomaijing numit ki card ki message petang yung minarse Nomaijing numit ahambada ko khoi gi number se 156 leire aduga color na pink color gumba kai gumba du minus sinabi ai ko adu Nomaijing numit se akoina chak thongbada hapa ya base kaino hai kan chini angang base ko adu happy be ai ko chini angang base maming gi na du mai taraga hapa ai ko khatang hai tare ko cheng shu matamda adu du ma leire adu ahambada card message yenga se timing of hai petang ai ngasi gi na ko hai di golden hours ko hai petang yenga se ko mayam gi na thaba inkhang chathopada hai di karamba matamda na hena phage hai pado adugi matung ina ko ado sidagi ko ahamba card sida leire ko card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ani suba ahum suba ko ahamba khanba ngai gi oina yenga se ko hadi first card ki oina hadi kari message la ke haba donga shi gi oina ko first card ki da sida la se khoi gi ko opportunities natraga khudong chaba gumba kai gumba mayam ma ai lambi da la oina piri ko ado hadi kenu ma haida gong sai opportunity thaba inkhang ka tangi wasuna tabi to ko mina proposal pira pani khangde business tani khangde amada ni khangde hadi mayam ma nang shi togera kaina hang pa matam da leina ko sida invest togera natraga sigi business se hoge natraga sigi thabak se togera kaina confusion chat kanu ko sida pot to phajana thidu oga hai tare ko hadi blind trust to gono ko sida phajana thidu oga hadi ac se kadai phawa chumgada ge mana ngang ise mana sa ise have na chingba du mana phajana thidu oga gumba hai tare ko tawba afaba thabak su yauri ba du da lai sida ko engon ngasi khudong chaba lak pa sida ko number 2 ko number 2 gi sina sida lai se hai tare ko na duk mon sai lai ko kaino ne sida lai se khoi ge ko da sida su leino ko hadi engon da sida kaino ma anoba ma hai tare ko anoba pot ino no ba ma kai ma engon da ai life ta na traga ai ngasi gi na hat engon da chang o gumba pi ba do ma ka thabak ni khangde inkhang ni khangde amani khangde ko ado hadi sigi lai ba pot se engon da phasu phagani ko engon da kana ba su oi gani ko number 3 ko number 3 gi sina amu sida lai se ko loisan ba oina oi ba do yam na hai tare ko hadi nuai ta ba awa ba mayam se loisan laga amu inong nong na loina ho ba gi type ne ko phare loi gra sano ane su khan bi ro ko lai na ko hadi ko e ngasi ha ba no mi sida gi ai gi problems mayam se loina ending oi re ko hana su khan du o ha ba ta hayeng nongala padagi di afaba numit ama afaba energy ama galoina na afaba thabak ama galoina dumai taro haurani na khalaga ngasi nungai taba me ama thokre na khala se ba mathangi khallo ba mathangi numit ai ngasi ware na hayeng chu wane haba leite na ko aduni ko silai se adu si sina khoi gi card ki message le ko timings ne ki pung 3 ka minute ani dai na 38 ga minute 3 phong le ko adagi 12 ga minute 13 dagi na pung ama ga minute 4 phong le re adagi pung 3 ga minute 15 dagi na pung 9 ga minute 13 phong le re ko si sina nungdang ni ko nungda wairam gi 3 ga minute 15 dai na 9 ga minute 13 phong le re aduga ahing gi na 12 ga minute 9 doi na pung 2 ga minute 19 phawa ma le re ko aduga amana nongalam dai gi na pung 3 ga minute 3 dagi na pung 5 ga minute 9 doi phong le ko si sina khoi gi ngasi gi oina faba timing ko adu sida le re khoi gi daily card message me thank you